Kidam tang ni pai pli pen trogar ni an Bethel Baptist Association a hin pen Upper HDP Baptist Church along Ingdeng krethroksi Ningkan Esek Amaipi pamanpon. Bangso Ningkan Esek Amaipi ahut Christiana kipi malakhiang neng pi ke thomang deng su ner kebalong pen athipi en ponsi Reverend Miazele Sakrie pen Reverend David Soning tila pen Pastor Linin tobia tum pen si arnamalam thanpon lo. Bangso Amaipi ahut kadokave BBA angkang ke do monduli sirkyap anatum chetong dun riti. Sayang deng ateng pen thang ni pai porni ada por pai troksi malom pen BBA mai pu Pastor Linin tong pi pen song alamai thurponsi narlusini chingwai chinsai pamanpon. Bangso pi thang ni pai trok mate ki jutsiar ni Pastor Rubindro terang pen kachepahem pu pona mailong BBA Executive Secretary Livingstone terang pen si kachetong donarara pan pachini pon. Kijutsiar ni bang hiniar nama ban mate arna masayamu ki klema bang patu mapan evangelist license pajirpon lapen akimia monduli mate Good Shepherd Baptist Church upon Reverend Davidson intipen dengpon. Giving is a way of life of a Christian. Hinia kori nang dengpi near kep ang nang so isipen troxia longpen athipian ponsi Reverend Miazele Sakrie pensi jumis senpen arna malam than pajupon. Bethel Baptist Association Executive Secretary Livingstone terang pen lamthelang ke jai duna tengke COVID-19 abur kachirinang panajok ong dungarat kachitong nangji setami un anke pajumpon. Labang soja megalong kapachun pon ke BBA ke jatun Ningkan Esek Amaipi claim pon report hei hui pangrumpon lokisi than pachini pon. Lang donarat Ingdeng krethroksi Bethel Baptist Association Ningkan Esek Amaipi EDP Upper HDP Baptist Church along si padupon lo COVID-19 penajok ong dungarat kacetong nangji setame unan ke pajumpon si non ladak kado gawe doan bang paroi sira trop sirkep armu alom ansi nilitum cetong jolo labang so ajai meglong nilitum ke pajumpon lake BBA Bethel Baptist Association keja tu Ningkan Esek Amai ki klempon Ningkan Esek ki klempon report hei hui pangrumpon lo Dilai pen bijoy rongpi karbiang long live.